You didn't kiss me, Pama. You said you will give me a kiss. Said, spoke about it. She was gonna come back. Mama, wil ik jou een kusje? Je bent zo lief. Oh, dat is toch mooi, hè? Happy birthday. Happy Let's pray. Heb je lekker? Kijk, dus mama's, daar heeft mama een beetje uit halen. happy, happy, happy. Dat is echt lekker. Ja, mijn papa perfume sirup. Goedemorgen. Goedemorgen. Hé, dat is opa. Opa is al wakker, hè? G. Ja, heus. Dankjewel, Peter. Gefeliciteerd. Oh, man. Nou, we gaan straks Mama weer. is jarig, hè? 27, hè? Ja, 27. straks gaan we. 27. De Monkey Town is dicht. We gaan morgen naar Monkey Town, is dat goed? En wat gaan we nou halen als ze jarig is? Wat doen we nou altijd halen? Oh, mama heeft geld. Dat. Mama heeft veel geld. Kijk. Geld, centjes. Gefeliciteerd met je verjaardag. We houden heel veel van je. Ruud en Anna. Zeg Anna, is die van jou? Van mama en van papa? Ik heb geen geld nodig. Oh, dankjewel papa. Ja, I'm rich today, hè? only today. Ja, heel eventjes. Dan gaat papa daar Maar gebak je halen. hebt- Ga jij mee? Anna, je hebt de maar kusje van niet mama. gegeven aan mama. Ik heb maar zo'n mama. Dat is ook voor mama. Oh, dat is mooi. Wil je lezen met mama? Kom. Happy birthday. Zij, Connie Birthday. en Peter. Opa en oma, hè. Hey, wat doe jij zo laat? Hartje. Hey, wat doe jij nou? Happy birthday. Oh, dat is een mooie kaart. It's big. Happy birthday. Ah, kijk eens. Ik kan niet. Happy birthday What's die? to you. Welk nummer is dat? Birthday to you. 17? 3 Mama en looks like 7. 17, ja? Is 3 en 7. 3, 37. 7. 37. Dat is een mooie kaart. Dat is echt mooi, Peter. Dankjewel. Een hartje. Hartje. Het is, hè. En een wijntje. Drinken, hè? Ja. Oeh! Ik ben... Veel te veel. Dat is veel, ja. Maar I'm rich today. Gia, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ook nog een fijne dag en vakantie. Succes donderdag. Ja. Ja, dankjewel, Peter. Kijk, Senna. Daar is Senna. ook nog bij, hè. Conrad, Zijn nou zo Connie, logeren. Peter en Senna. Nou, heel erg bedankt, Peter en Connie. Gewoon is nog aan het slapen, denk ik. Anna. Kijk, mama heeft... Maganda yung card ko. Maar ze moet is daar Kijk even... eens wat ik kan ook. 27. Ja, je bent heel goed. Mama is al En hoe laat komen we 27. weer er vanaf, camping? Dami kong pera today. Morning sa inyong lahat. Ngayon po ang birthday ko talaga. Ano na talaga? 27 na ako. Char. Ito po ang mukha ng 37. Puffy ang mukha ko eh. Grabe, kakagising na natin. And kain kahapon. Ang ganda po ng mga cards nila. Oh, ayan yung bigay ni Anna tsaka ni Ruth. And of course, may pa-cash tayo dito. And yung card galing kay Bianan. Mga Bianan. And then ito yung perfume na bigay ni Ruth. Most sa perfume ko galing kay Ruth. And most din sa perfume ni Ruth galing sa akin. So, di ba? Hindi pa ako nakatry ng ganitong scent dati. Obsessed yung ano ko dati, perfume. Pero, ano din to siya. Sheer Beauty. Ano din siya. Mabang. May bago na tayong perfume ulit. Thank you. And may mga nag-greet na din po sa akin. Ang aga nag-greet ng kapatid ko.
Kasi siyempre may time difference sa Pilipinas mo. Ayun. Nakatanggap tayo ng medyo malaking halaga today. Kung i-convert ko siya sa peso, pwede na ako magbakasyon. Ay, nako. Labas na po muna ako kasi si Ana ando na. Excited na ando na sa playroom niya. Maraming salamat po sa mga nag-greet and sa mga nag-message. Thank you, thank you. Sa Facebook ko kasi hindi po siya naka-on yung sa Facebook ko. Marami nang nag-message din mga friends, family, mga katrabaho ko dati. Thank you. Yan. Ang bango eh. Talagang mabango siya. Labas na po tayo. Beetje boterham of niet? De overkant een klein beetje. Nee, hier geen pop. Ja, een klein beetje. Doet hij op de haar. Oh ja, doe die erop. Kijk, moet je erop leggen zo. Kijk, doe maar even aan opa geven. Kijk, doe het zo. Oeh, nou niet voor papa. Nee, voor mij. Ja, doe maar even. Zo. Papa, een stukje doen nog. Ja. Zal ik ook even water voor je pakken, Anne? Jouw koffie is... Oh, dankjewel. Oh, hij is al klaar. Wat wil jij van? Niet veel voor Anne in de her. De herthuis. Hier. Awesome. We don't have much food for the whole week. Food? Not much? Not much. Too much. Nee, mama is slapen. Alle heel mooi. Leuke vakantie. Wil je hier kijken of anders? Oh nee, met de sterren. Met de ster. Gezondheid. Dankjewel. 37. 27. Ja, 27. You were still in Vietnam, 27. 27 oh, in de Filipijnen. Eh? In de Yeah? Filipijnen. You were not right in the... Nog niet. 27. I went to Vietnam when I was, I think, 29. Ah, okay. No, 28 like that. 28, Okay. 29. And you did the same job, you did hetzelfde als toen? In Filipijnen. Ja? Ja. Oké. In de regio. Maar waarom ging je naar Vietnam, Jean? Waar was het stap in? In tayo. Kan wel zien of niet. Ja. Heeft opa een bril nodig, Anna? Nee, opa, niet oma. Oma wel? Ja, oma. Oh, oké. Klaar. Nou,
Nee, toen Taddy and Lexi by also home. She said she will give me she will draw something for me. Oh, that's mooi van jou, hè? That's lief van jou. A few moments later. Hippe de piep! Hoera! Hippe de piep! Hoera! Hippe de piep! Hoera! Hippe de piep! Waarom asa po siya? Like a pusla. Tara, hier. Maar die stoppen niet met het programma, die beurten. Ja, die hebben altijd wel discussie. Dat heb ik wel gelijk. Niet het maalste, maar wat die Anna. Oma is eating. Ayan, may marami silang playground dito. Harap muna ang ating aling maliit. En dan... Nog een keer? Nog een keer? Wauw, dat is groot. Ja, maar ook met die show zit eigenlijk Punta po kami sa indoor swimming pool dito sa park. Super excited si Ana. Ang active niya. Kanina pa to. Kailangan kaming mag-form ng line. Very close, eh? Ja. Ja, die is geen schrik hoor. Ana. Drempel. Niet zo snel, schat. snoepjes en taxis. Oei. En ranja's. En chocola. Sus. En fruit. En fruit. Ja. En boterham. Ja, fruit is gezond en boterham ook, toch? Maar taxi, snoepjes niet, chocolade ook niet. A few moments later. Kain tayo. Nagluto ako ng giniling with veggies. And rice. And noodles. Kain.
Hi guys! So, yun na lamang po yung ganap natin sa ating pa-birthday, no? Masaya po ako at yeah, everything is fine sa amin ng mag-asawa and kay Ana. Good health kami except sa parating na operasyon, no? Pero happy din po ako kasi yung update ng bahay namin niya. Nakaka-happy kasi talagang nakikita na namin na patapos na siya. Happy po ako sa 37th na year ko dito sa mundong ibabaw. Char. Pero happy ako kasi most importantly, good health kaming family. Ana is healthy and a happy child. She's small. May mga nagsasabi po na si medyo spoiled po si Ana. Or moody siya. Minsan moody. I think that's normal sa mga bata na minsan moody, no? And dito kasi expressive ang mga bata. Pag ayaw nila sa isang bagay, ayaw talaga, sinasabi talaga nila kaagad. And also, may mga nagsasabi din na spoiled din daw si Ana. I would say na si Ana, loved. Kasi syempre, no, nanay tayo, hindi naman natin nahahayaang spoiled ang bata, but na mas spoiled talaga. Kasi I would say na, of course, si Ana loved siya. And she's used to, being showered with love. Syempre, minsan, sa mata ng iba, baka baka sobra. Pero anyway, andito naman kami ng ni Ruth na para i-guide siya. So, anywho, maraming salamat sa panonood and sa mga greetings. Thank you so much. Happy po ako sa araw na ito. Maraming salamat sa palaging suporta. And see you na naman sa susunod na video. Doei, mush mush babus!